Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şimdi devam etimiz derslerimizni İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından ikinci hadisinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cebrail aleyhisselam İslam, iman, ihsan, kıyamet günü hakkında soradı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyne şularını anlatıp öttü. Hem Ömer radıyallahu anh'dan kimsin bu deyip bildin mi kim ikenligini deyip soragaç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Ömer radıyallahu anh'ı Allah Teala hem onun Resulü yaxşırak bilüşü deyip cevap verdi. Mene biz Peygamberimizden ikinci mesele hakkında soradı. İman turunda. Ma huvel iman? Nersesin ol iman digeçtin? Biz aytamiz iman ol көңіл bilen ышану. Hem şu көңілің bilen ышанганdan soň şunu tilin bilen aytip biru dediler. Hem biz көңіл bilen nige ышанырга тиеш? Birinçisi Allah Teala'nın barlığına, birligine, hem Allah Teala'dan başka ilahi zat yoklığına, hem de Allah Teala bir özüne gıybet kılırga layıklı zat ikenligin, hem onun bütün türlü kimşiliklerden pak buluğuna, Allah Teala'nın isim sıfatlarına iman kitiru göz aldında tutula. Sonundan ikinci mesele ulda bulsa feriştelerine iman kitiru. Her bir kişi feriştelerge iman kitirge tiyiş. Ferişteler ol Allah Teala'nın көркем zatları. Allah Teala onlarını nurdan yaratkan. Allah Teala karşında onlar bir üzlüksüz zikir kılıp secdede dururlar. Hem onlar hem hatın kız cinsine bölünmezler. Hem onlar nesil kaldırmazlar. Hem onların sonu baratik Allah Teala'ga gine bilgili ikenligine biz ışanırga tiyişbiz. Hem her bir kişinin özünün 5 feriştesi var. Ulda bulsa birincisi can ürüşü ferişte, ikincisi can aluşu ferişte, üçüncüsü hem dördüncüsü kiramul katibin deyip aytamiz. Gamellerimizni yazıp barışı, o'ng yakta rakib, sol yakta gatid ferişteleri, hem de indi beşincisi ulda bulsa kişinin yaklavuşu feriştesi var ikenligine her birimiz ışanırga tiyişbiz. Üçüncüsü ulda bulsa Allah Teala'nın indirilmiş kitaplarına ışanu. Allah Teala Adem aleyhisselamga, İbrahim aleyhisselamga suhuflar indirdi. Sonundan bizning Zabur kitabı, Uruşça aytib aytkanda Psalter, hem indi Tevrat kitabı, Tora, İncil, ulda bulsa Evangeliya, hem Kur'an-ı Kerim'ge her bir kişi ışanırga tiyiş. Bu kitaplar barısı da Allah Teala tarafından indirilüğüne, hem de indi Allah Subhanahu ve Teala'nın sözleri ikenligine ışanu tiyişli. Ama de lakin evvelgi Kur'an'dan kala evvelgi kitaplar özlerinin asıl məğnələrini yoğaltkanlar. Asıl məğnələrini yoğaltkanlar ne için? Çünkü kişiler onu özlerinin menfaatleri için özgertip, kurup, şuşunday asıl məğnələrin yoğaltuğa duşar buldular. Kur'an'a kelgende ise Allah Teala'nın va'desi var. Allah Teala ayta: "İnne enzelnahu zikran ve inna lehu lehafizun." Dürüstlükte biz ol Kur'an'ı indirdik, hem biz onu kıyametkeşe özümüz saklarız deyip Peygamberimizge va'da kıldı. Biz Müslüman bularak başka şu kitaplarga İncil bulsun, Tevrat bulsun, Zabur bulsun, bu Allah Teala'nın mında sözü yok deyip ete almayız. Alarda şu kitaplarda Allah Teala'nın sözü var. Lakin kaysısı Allah sözü, kaysısı kişi sözü ikenligini bilmeyiz. Şu sebeple biz alarga baribir hürmet bilen qarayız. Alarını tuzgıtıp vermeyiz. Belki bizning vazifamız Müslüman bularak alarga matur ettirip qarau sorala. Әмді Құр'ан білән біз ғамәл қылырға тиішлі болабыз. Соңынан ұлда болса, пайғамбарларға иман кетірілген.
Аллах Субханаху ва Тағала жер йөзенә 124 мең пәйгамбәрне җибәргән. Шуларның 25-е Коръәни Кәримдә искә алынды. Без мөселманнар буларак bütün пәйгамбәрләргә дә иман китерәбез, аларның Аллаһ Тәгаләдән индерелгәнлегенә ышанабыз. Һәм без шушыңар зур игътибарлы булабыз. Һәм без әйтәбез: "Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулих". Без бер пәйгамбәрне икенче пәйгамбәрдән айырмыйбыз. Һәм иман китерәбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләмнең соңгы пәйгамбәр булуына, пәйгамбәрләрнең мөһере булганлыгы хакында. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хатимун набиин", ул пәйгамбәрләрнең соңгысы һәм мөһере булды. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләмнән соң башка пәйгамбәр булмас дип китерелде Ахзаб сүрәсенең 40-нчы аятында. Һәм соңыннан 5-нче мәсьәлә булып, без ышанабыз ахирет көненә. Ахирет көненә иман 2 өлештән тора. Беренчесе ва ту'мина бил ахира, кыямәт көненә ышану һәм кабердән торгызылуга, бәгъси бәгъдәл мәут дип китерелә. Ягъни иң беренче без ышанабыз ахирет көненә. Ахирет көне һәм бәгъси бәгъдәл мәут. Бу 2 мәсьәләгә килгәндә ул 2 өлештән тора. Беренчесе үз ишенә ала нәрсәләрне. Ул да булса кубарылу, кыямәт көне алдыннан сур бургысына өрелгәннән соң кешеләр каберләреннән кубарылырлар. Кубарылу. Икенчесе хашр, җыелу. Аллаһ Тәгалә bütün кешеләрне бер мәйданга җыер хисап көненә. Һәм шушы хисап көнен көтеп тору, Кәүсәр чишмәсе, шушы бөтенесе бәгъдәл мәуткә керә. Һәм инде мизан, сират, җәннәт һәм җәһәннәм ахирет көненә ышануга керә. То есть, менә буларны бөтенесен бер эпизодка, бер җиргә була, әмма дә ләкин инде без шушыны әйтәбез. Кубарылу бар һәм шушы җәннәт җәһәннәмгә, сиратка ышану, ул ахирет көненә ышануга ала. Ул безнең 5-нчы һәм 6-нчы пунктларны үз иченә алган була. Һәм соңгысы тәкъдиргә иман китерү. Тәкъдиргә яхшысы да, яманы да Аллаһ Тәгаләдән икәнлегенә ышану дидек. Шуннан соң китерелә Ниса сүрәсенең 136-нчы аятында: "Я айюхаллазина аману", эй иман китергән бәндәләр, иман китерегез Аллаһка, аның Расулына, китапларына һәм алдан индерелгән китапларга, алдан килгән пәйгамбәрләргә. Әгәр дә Мән якфур билләh, әгәр берәү Аллаһ Тәгаләгә, фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләренә ышанмый икән, ахирет көненә ышанмый икән, ул тирән адашу белән адашкан булыр диде. Димәк, ислам иман төшенчәләренә килгәндә без әйтәбез: иман ул ышану, инану. Һәм без менә шушы санап үтелгән әйберләрнең һәр барчасына да ышанырга тиешлебез. Һәм киләсе сорау булды пәйгамбәребезгә ихсан турында. Ихсан ул тақвалык, ихласлык белән бәйле. Ягъни кеше гыйбадәт кылганда яки һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә аны күреп тора дип белү. Син намазда басып торганда Аллаһ Тәгалә каршында басып торган кебек үзеңне хис итү. Син Аллаһ Тәгаләне күрмәсәң дә, ул Аллаһ Тәгалә сине күреп тора дип белү, ул ихсан дип атала. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Җабраил алейһиссәламгә бу хакта хәбәр бирде. Җабраил алейһиссәләм сорады кыямәт көне хакында. Шунда пәйгамбәрбез әйтте: "Соралучы сораучыдан артыгын белмәс" диде. Кыямәт көненең кайчан булачагын бер кешегә дә бирелгеле түгел. Пәйгамбәргә дә, фәрештәгә дә, калган бер кешегә дә билгеле түгел. Бу хакта гыйлем бары тик Аллаһ Тәгаләдә. Ничек иттереп килгән? "Ва яқулуна мата хазал вағду". Эй пәйгамбәр, синнән сорыйлар, кайчан соң ул кыямәт дип? Әйт син аларга: "Кул иннамал гыльму гиндаллаһ". Дөрестлектә бу хакта гыйлем бары тик Аллаһ Тәгаләдә генә. То есть кыямәт көненең кайчан булачагы Аллаһ Тәгаләгә генә билгеле. Шул сәбәпле
Peygamberimizden onun galametleri turunda soradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde kıyamet gününün iki kişkine galametin iske aldı. Birincisi, ol da bulsa kıyamet günü olduğundan dünyanın hali astı üske gelir dedi. Dünyanın hali astı üske gelir dedi. Yusaddikul kazib ve yukazzibu sadik. Dürüst silevşi yalğanğa çıgar, yalğan silevşi ol dürüstlükке çıgar dedi. Tuben katlavdağı kişiler yugarıga köterilirler. Yugarıdağı kişiler tuben dereceye düşürürler. Hem etti şul sebeple 50 kişiye gine tuzanga batıp yalan ayaklı kütüp yürgen kütüşüler bir-birisi bilen büyük binalar tüzüde uzışırlar. Alar reisler, alar hocalar bulurlar. Hem şul sebeple alar bir-birisi bilen büyük binalar tüzüde uzışırlar deyip etti. Sınından ikincisi, şunun dünya kıyamet günü aldığından şunun kadar dünya katı bozulur ki ata-anaga hürmet kimir dedi. Ata-anaga hürmet kimir. Balalar ata-analarına hizmetçiге qaragan kebek qararlar dedi. Min mını tilemim, min tigini tilemim, mina şunu bir deyip ata-anaların hizmetçi derecesine düşürürler. Şul sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, ana özünün hocasını tudur dedi. En telidel emetu rabbeteha dedi. Yani onların muamelesi hoca bilen kul münasebeti bulur dedi. Hem şunun bilen Cebrail aleyhisselam'ın soravları tamam buldu. Hem ol şulay kinetkine kilgen kibik, kinetkine kitip vardı. Bu hadisinin uzunçaligi neydi? Bu hadisinin uzunçaligi ol da bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge iman, İslam, ihsan düşüncelerini anlata. Hem kıyamet gününün qay bir galametlerin iske ala. Allah Teala her barşabızdan rıza bulsun. Aqulu qavlu haza ve estağfirullahal azim ve lisairil cemaatil muslimin.